Idealno bi bilo zube prati ujutru nakon buđenja, uveče pred spavanje i posle svakog obroka. Ukoliko to nije fizički izvodljivo, preporuka je da se makar običnom vodom malo izmućka i ispljune ostaci hrane nakon obroka. Mada postoje četkice koje su predviđene za nošenje, dakle mogu lepo da se spakuju, da zauzimaju malo prostora i paste koje su u malim pakovanjima da bi mogli da se nose na posao ili van kuće. Da bi se zubi najoptimalnije mehanički očistili sa četkicom i pastom, potrebno je držati u poluotvorenom položaju, krenuti od bilo koje gornje ili donje vilice u pravcu nicanja zuba. Dakle, četkica se postavlja sa laknima pod uglom otprilike 45 stepeni u odnosu na osovinu zuba i kreće se od mekih tkiva ka čvrstim. I jednim potezom u ovom pravcu se za gornju vilicu čiste, a u donjoj vilici, dakle, u suprotnom pravcu, isti ugao i isti pokret. Kada se završi ova površina zuba, prelazi se na površine zuba koje su pozadi i bočno. Dakle, okluzalna površina ili grizna površina se čisti na ovaj način, kako u gornjoj, tako i u donjoj vilici. Kada se te površine pređu, treba preći na unutrašnje površine i pokušati isti pokret kao sa spoljašnjom površinom. Dakle, četkicom prelaziti lagano preko svih površina dok se ne uklone meke naslage. U donjoj vilici isto. Nakon toga očitka se površina jezika i dobro se ispere. Optimalno pranje zuba traje otprilike oko 2 minuta.